يقرأ Mianya. يقرأ Pajaba. Yaqra. يقرأ Inna anzalna min Allah mujaban lahatan warul lil wasaki fiha gharaba وبسطوا يا حضور عيد الرجاء langsung liputan bareng sama Ajeng dengan ayat Jomet tanah. Aku bertanya-tanya Ada apa tahlilan? Gerangan Tahlilan sih. dan ternyata gitu nih. Dan ternyata Ternyata 7 bulan. 7 bulanan. Otak. Kotek. Hok dut gini. Tim saya daging. Iya Jomet Sudah sudah daging daging kambing daging emek. Kerengan daging ayam. Dibuka endong, aduh aing ngabeledong. Lu kan meni goblok. Si Jomet di sini No. goblok. Ada bodong. Hanya bodong. Sekoran. Ini dari yang ini Ada di bola Pakistan. Ini minyak wangi peninggalan Firaun. Ini minyak wanginya peninggalan Firaun. Sebelum memakai baca Bismillahirrahmanirrahim. Aduh bodoh. Ano ba dong? Ikro gila ya. Yaqara. Mianya. Yaqara. Pajaba. Yaqra. Yaqara. Kitabak. Yaqra. Yaqara. Qalaq. Halak. Halak. Sebangsa ning qalaq. Baju di toko kutbung jadid bisa. Kutu di bajit. Kutbung jadid. Tunggu jadi. Kutu bujad. Bujan. Kop to be jim dal. Jadi kutu Qalaq. Asbaq. Asbaq. otak. Waduk. Pakai kop bukan kop. Kop. Halak. Ada kok. Waduh kok. Dia kotok kok. Gitu. Coba pakai kol-kolah dal. 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 Balada. Balada. Balada lain balada. Badang. Balada. Balad. Badang. Mas naon contohnya? Cukran. Karek kok. Iya paling ganteng. Kaca kok. Jadi lamun teu payu ulah nyalakeun ieu. Ulah nyalakeun dua, ulah nyalakeun itu. jadi waduh kaca Aya untung. Waduk dia kaca. Sik Salah kok. Salah kok. Kontong. Kontong aja dulu kok. Kontong. Yang harapan harap anu 14 eta diipakeun kontong lah. Kontong. Tong. Puding. Atawa puding. Atawa teh tanwin yang harapan anu P misalnya kontong lah. Apa namanya? Kopi Ngapi. kapal apa? Bangun. Bagus. Lakno. Khair. Syukran. Man antaya Baduk. Nah, udah nyokot tahu tinggal.
Ieu teh ciri khas Betawi ngaranna teh golok kok. Golok kok. Gin Ada itu kapak kok. lain. Gin hipu. Golok kok. Golok kok. Golok kok. Golok. Bedog. Bedog kok. Sunda bisa bedog. Bedog kok. Bedog. Gin. Kapak kok.